Mm. Isa nimbola vinakapalevina semamai vikimnina viwakani kero sangga isema tu eningona na marama rua nakavinangani kua pakai apa bala tikumbiaka na wandi liba mai na esana bakaturang ora kasi ama tikumikina na nonda marama ulangi kasi nibuli sarti ko kwa mena kor nibuli na Ra High School. Na korubuli ko na Ra High School ti ko sarmay na tikina bakaturang o na lao na sana bakaturang ora. Arna yanra vikim nikeda na vewekani ni siya mati kumana sana ora. Tababi ni binaka ni siya marati kumana nonda marama ulangi o miliame tamanisau baka ni binaka taksar baka lebu ni baka yomai mikromi vitala noa ada kena tomani tik ngana ulu tanga ni ulu baka viti sembu ini nga wambul sarchikan bikim ni keda na biwakan na bula tabanga ni sembu tikumikina antona kana ni may marau tiko na rongo itala noa bikim ni na baka bula tikumai siama tiko na biwakani na buku ni tambay so imbitu kaya na nonggui vata-vata antona kana isiama ni bekilai ke na bewa kan de lang walit ko mai na buku ni tamba era baka so community ko bikem ni na warakati ko menang kay biuda ke ni tamba na biuda ke ni wawati ko na biuda ke na lebu ni tamba din ko marau sambu toto kantina nang kay biuyani na numuni tamba kau ni ratlangani wasia bihira na numuni tokanye vinaka bakal besar na nomuli siya mati kumay may baka kini bala-bala and then rongo matang ko ito na sere me nakutikan kina sana bakaturang o lebu na bonu dabu tumikin na marama no da bulan yung ko unitak ni na rong sar juga na biu libu-libang ko kina be say lebu bakatulo sa katiko na bindel niya tom kaya sara sana bakaturang o lebu niro na bital no tiko ni kuwa ke marama kas ni buli miliame tamanisaw nimbula binaka.
Sa totoo ka bako tira seroya ke waray na sangga mo balanga. Wakang bula sa ating wikim ni na kani na nang turang maramanita na sarba turang o lewe na kay binakani ko sa wala ka tikonggon na diwa and tin corona minite kero babi ni binaka baka lebsara ke maramagas ni buli miliame tamanisaw kasi masarti ko mo ko na sarba turang ora and kay binakani ko mikro may bitala no kabi o sita ka so na itala noa sombe kan tuku ke na kai na bina kata mewa seo koe na ulu tanga da bitano itu kine na bula todo kongo na bula itu kizuki se na bula chulai ngome pelet sartik na ulu bakaviti se mbuini nga dora kana nungu marau na lewu ni bewa kanera sema mai era bako itamba mai wili bir sar na ngwan lalai sar me sar bir nang kasivake dora kana nungu marau taka kana wasiti ko yani na kim ni tambay na nungu bata-bata and lomo ni bising satu ngoy matanda unita ka ni na marotaka ka semata na biwakani mbelatong gondo na ulutanga bimbi weekend na ito ke nito kilala na ulo bakabiti sembuini nga isang wala nga weekend na marama wala talaga naturang totoko bakawoti na bese matitiko ni mulangi ara maitiko na nunggu bata-bata na lomo ni tol na mata sahoti gosta da mengo na kabake na kene kawati-wati mena lava kang bula saranggaw maram gas ni buli miliame ni sambuli binaka miliame tamanisaw Lebih nak terisi ni bula maleka. Isa, binaka baliw sara na no mo Nagmamalew. septumay na si kanikua. Baka naptunan raki may natikino na law may ra na bungi binakainday. Iya, kuntu tunan raki bata-bata kayak batu-batu kan mir ni uto ingkoy. Ya kenan raki tangan nabi kimam na kui unongko. Iya. Ya amal malak balik ni orang Mayan. Sanga bakam sang saret tidak mau orang Mayani. Berlatan ni itu reception yang orang research ni ingkay bakam malak kain ko ya. Ya nongon sa marani kan so marotek saran ni orang Mayani nangalentay. Iya. Binaka baliw sara. No komenta bito ko wari community ko tukuna. Ke mani dona ya ua se rona ya ua no wawa unan tabit ti kono wawa tok maro taksar valeu dio se marau mai kau kila ni no suka na buli ona sasanga tali bale mona baka baka raw na nontor bitalo no ni kuwa o baka mala malaksara baka liu en yalo ni bidding komi en nangu kere vendor me bitala no to manda romanda ngani wo madal tikki ni manda weekenda na buno da butu me ia patike na no mukor ni basu ke bakaira Nakadaptati oya unaweza ngo mili amerandino sa tamanisaw untuk kadibitu nga namima ili untuk kileo na namima ano matubal na tamanisaw ni sumo tiki na makaotay tiki na libo berata nasa matay libo may wana nito may wana rok tuitay na bunibal baka mbula malaka tikanya baka mbula tigo berakita na kui ni bakalaw era tigo beste bitike bura-bura raro sama tigo mai mbula malaka na ngalanday baka mbula talinga na nagukor ni bas buana turangan na tuwelew urata wele buta kondrabe kami ang bambulare kami kaya na semeti umain kami ang bambulare bambula ikake be o wiro lalay o sami umain arnabe indaye na italano kidap tati baka mula talting aberto kaya may maramaturangan bersama na kibuana unsalim na tita oke na maramanambung na maramita oke baka mula sarting weekend na kalwin na kanikuwa
Wakambulu taltin ngai nesa na tinikapa. Besa iviti, na tol na matinto kabata na kumbuna, murambasang kena tabata. Sangat talingan ngala tawa. Wakambulu biar kita na matanggal, maram turang matanggal, na sana pinakangora, saya matikani kina na ngalenda ya. Kumbulu kita bihira, kumbulu malek. Oke lah dokter Taris ni sembarangan ni daru toso tikan naman daru bitala no. Oke reto mantana vivosoti, oke reto mantana vivingom, ena buku ni sombekan na bosa na tombale tambeka, sisak-sakan biakan dalam ni maram na turang ena bongini kuah, kera saat yang lalu ni vivosoti kera saat altingan na ni vivingom, ena nero na vital na diken na marama Nita dokter Taris pemundila. Ya baleta na vika malitia. Awali main na buat primary school. Oke la talinga ni angga siguli talinga iki ana maram nambungu. Kindergarten talinga na hall lewi nambu ke orenindo na rinidala tena bonoya. Intanga yeningon sale lewi na hall ya ikyo esani housing na bonoya wakindikina. Nangon sa pakating kinamaramang kumena na gas ni budi meron sanggay na kor misalitar na wal o sama ni ngol wana turang gurato manindia sarti ko may lambasa o ingele airport may lambasa o libuli St. Mary's lambasa from one in All Saints secondary school salis tali may naturang na tamago na gurato nanti airport o may wilwakalilay nanti na nama ke public school sampai indah tala ni wana turang na tumbungu kinanta na maramumbu rosa tikena koro liti ketal nga patikira ko buliti kana koro bulwaro takina lili memorial school na secondary school wakati na secondary na koro libi baru tak matawatu doe korwil turanga ki Queen Victoria School ni seberong ni dawayani ina University ni Double Pacific muli na kamkinan ko korwe ya makababa Dr. Taris na kubeka kabuli iya Sebenarnya bahkan leu toto kono mua semaya na hole o nia kindergarten kina nambua kotoka tai na housing au talaga ngi baka samta kale so awul talaga au kindergarten talaga na olo batanggori mi mai au baka samta kale style ngu abuli boli mai nambua primary untuk nunggu baka na list nunggu baka rotak sekentor vital ni kuah ena nunggu numero ti corona ronangasi ena non robi baka tabuli do kalau ngati din doni raw may nambua na non robi baka tabuli toto ko baka uti sangkay tunggu me baka nanumitu ena ngone ni kuah na non raw vi baka tabuli kena bingkarabi na ngona ya apa ni binaksarkin kena matubal na taman isaw abung gabira baka rong ti kumai era hulio ti menambua era gravital nga pero na turanga biotini ve masa tamanisao waseti ko vikomi mailiwe na nove kau na numa na buku nilang ser usianga ni mula na round na bingono kita dorong ato kina ser ambulia o ko nomu tutu paka sukali stalmay na ngona ya langone se ngoni kina to ko bako na talenti nilanga ser kasi bako matukara tinga na ngone binaka ni ko kemami kalungatan na lewa ibiti na buku ni kilaka tiko na namdo mata bubale na buku ni talenti nilanga ser kay na bola ser nak bale besar miliame na nomu sema na bitu tukaya ya na nomu buli mai na bikor ni bulea bata bale bile sonyo an doktora ondo tor na bile sonyo baka sa inisis na bekambia kay wile na arts na nomu buli mai maramkas ni buli ya utor tikona leso ni na accounting na economics na commerce tur mana leso ni na commerce na guguli na secondary school kau bi baka buli talingakin iya
Isa totoka vakaoti. Usanga le bulida yana lesson yana mo le USP. Iya, awatur na economics, education, kata lagi natur makalanta na maths, iya. Yang ko na lesson yo bibata bulid tukin ng gome na ra high school. Iya, obi batu buli tika na lesson ya. Na maths batu kina commerce subjects, iya. Saya bakibida mada na muti ko bulin ko rin na ra high school. Maramukas ni buli. Sa ndoro ko tio makakasa, ni rasa kai tio maybe sa ndende na nungguti ko ingo ya. Iya sambun dente ko binakasara ukila na bibo no ketong kai kina. Sambun dente malakasara ingo ya. Iya malatanga ni malakatu na tingo ya. Untuk talita gitu na san guara. Sabi tini bakata na mbaki na. Ya biya tini tong biya na mbaki. Na nungguti ko ngo era high school. Wa durumay na 2012. Kawangai makining ko mo may bingarabi. Tuangan emba ko wangai lesiki na baturo korala high school wangai sari loman ko no sari sabu na 2016 2017 au sa lesita lima ingwa ra high school ya ni sangi oti saranga na tangilamba liwiano Winston iya sama ningkai talme kinengwa may bingarabiti kaya tago may nanonggo sa bingarabiti kaya na Corvalingora High School iya Totoko vakaoti. Wada buta talchunga na nomubuli kena na nomali buli bakalile na kurubul me mata batudo batina bitar tartik me biondo ngone o master pensiru na kay nongu doroboni katabu sa chingo me New Zealand. Ole ki buli bakatabi mata batudo maramukas ni buli. nembake wale buli kina ya ngasi buli tibe kaya na maraman nanganen na turangan guratu Mrs. Mati ngasi buli tibe na korbuli ya Queen Victoria School nembake ya ngai kina baka buli na turangan kumomo wanmatani kama ni kere-kere tumai na maraman guni ngai apa konan binoguratu teoran liti ko batake ko me kero vitor ke politiko iya batanga nyundo boleh kan ngabi ko ya na buna wangai kina nuli politiko kina na korbuli bibaru takina politura iya Andina, totoko vakaoti na nomo wasema na be bono bulikina au klani rasema talchunga mengo so onia buli vata nimbula binaka be kimnina buli oti onia nanoma lesu na ngona nia buli vatakina ke ngas ni buli miliami tale na nanda may vitalo na patatiko na sigura ni komentari lesu do daraka do talitaka maramagas ni buli milami na no do release me da release na besu sendo ya do ira na gas ni buli erdo bakta buli di kenda na ngoni sal non rabi bakta buli na tapen daro ni buli ta mai beira weekend na sangkas ni buli tu kendai na ngoni sal tapen daro ni da bako bina kata talambe na non ngoni sal ni bi bakta buli de beira na non ngoni buli totok bakoti ia me bakani non darulu tangati na vitala no ena sigenta ngasti buli miliame na ulu bakaviti ombo na numa se nangona da beko sa teka bu mesa viso kin na koti beka ni lumuni mesa ulu beka bakaviti na no mutumbu da kiti kumai Malek kabakale Dr. Tarisya yo se warini bangan to mo baka samata kimi me bala na dulu iya orang itu kuning pa niya magalanta nung bisa taken na nunggu style taken ulung kasi nakyan pa biyo na well straight na bayar sa pulte itu iya na ikot mo ko balata na ni sa do matong na kuti bakawiti se mo kuti nga bakamalaka nanguno sa nubulutume kini na koroy wait tumbukin nanta
ele unang onondo tunga batiki tumbukina na mina koro kau koti tunga na ulungu se mi koti busana ngona ndo koti bonanda me dream takitu na ulungu ya sabaya tunga na nungu koti na nungu ati na secondary yo marutake bolet na nungu koti natari kompetitif may na wearing ambuini nga in Fiji na bibono kitong gaikina ayo tong gay bakal yo batiki tumbo na li buli sere na we cornivuli use baka samutake na sorte vocational school ya may dalena besi na we cornivuli taleso so talenga na bono gaikina na nondra we na kwaya ya untuk maruta kini ni rakoti tertengah pakai ya sermon lanta kina iya solubio indona yang akan ditak na yang koti ni koti tunga pamalek erdo doka umbung kusia ka tum mo koti pamalek boleh tume riri malek se mo riri binakai na koti esol tengah biang dona pakai dengu indo mama na rauni ulungu ebi pakan ditak talenga niu koti pamalek marau talenga tumbu marau nanta niu koti pamalek rong pintu kaitu ni serawe se urere malek iya ya na nunggu koti na nunggu tau ya betul ngami bani koti ngoe nanta seru baka bitia sana bini ngai iya ngo bakatali tunda hairstyle nangona ya iya eti kona na vika ndara makikin na se vika ndalumute yolund mengui ndeitu se bakan deita gitu no lund ya vi bakan deita gitu na ngona kebe na pasilini na wai sino ngo Untuk quality ko nonton maram ni matawili una wewa dapat kena wax erando boleh tagi tiko nang god ya untuk boleh bakal boleh teh bibu kisarang na raini lungo na kena bakal boleh tagi na raini lungo iya beba kau kaya ni untuk ketibio ngapa kaya nabi banua biasa na sabin karabi yo timaikin Pingarra bina biasan lele bakana baka awak gas ni buli ratu na bola awak gas ni buli kanta buli sia secondary school kanta gas buli na ratu leti na rai seru watu roba koralau na takun robe sab secondary talanga santal ngotele na Queen Victoria School gas buli talanga na Queen Victoria School o kasi ulit talangay na Yala o kasi ulit talangay na Mars Brothers High School may suwa tiyo talanga bakalila na FIT ano niya si FIT kina sender niya FNU na tambanan ni Commerce Department iya nabibono bingin karabikin bakal na bono bingkarabi kine rural school ngani tio tu ngamusa ko titu ngamamalek bakabiti balete niu bingkarabi tu na koruli ni asbiasan ibiti balete talanga ni ngwanga na ikuti na menanungu ngone since childhood nyata pamingo ko ti pamalek tu na bango me bakangani tu kuno tumbu nangona ya ni ureri maleka sera bukan tanah senika iya ya nangonong kekina na university ni tabo orang itu ni nyu bisa tak lantas ya wiban tamurimbeka dan tamureso na ikut taleso tak bobcat se na minicat se tais bakalanta yo ore ninde sara o tinga ya ngai taliti ko na nubi ko tinga ko tinikina ko ndo ko titunga mikina na ngone ni ngule yo yang nguli rakati ko ya
nangono sangka iki na nakorubuli na university wala também nganinda mata we want to belong na totally na raibo mbeka anda via tingomi mbeka na society ya maka university ni papan korbulia ya au bakamba tanan no gutara tiko na ikoti ko buki o talenga miondondo boas andondo veran se o boas abandondo ni talenga beira na kawito ke ni mataka kawito ke witi ni mataka na no gutara miti na ikoti ni urba biti iya Totoo saranga iso marota no mwasema ya na no mulaki bulen na university ni Deva dalaki malawir tal na to botal ni ngone lewan men na BSc viti era durro men na kurni buli bi barota kilo dala me bakano mutuko na meya we want to belong nalak masana bibisau and then va damur murira manda menda wili bat kira no ditokani ya tale na no ngeronga to ko ni donu binakana bitalan no ni bi sau iya baka musuko listal chunga nakangarawa to kuno ronangase na no ikoti nga ngono sene o se ngone leleki na to ko bako ti na no mu vewo se na bon kiro bitalan to kini kialisi rambuka wanga na vewa tukun talanga ko na bibisau do ya ve no lon to lo moni bale oro na no nangase ro suletu na ngalala virtu na ngone mertu lewana no to ding ya o gali si bakanga me lista licuk nga kinda ulu baka bitinga ya tau yo mikino kana mateni ngone o gereda maram kas ni buli milame na bitalo ni kuwa ke na bitalo ni bulongo au kota tek tunga me na ustu ding baleta na duna bulongo no mame mendere lestu da bakana no malista likina no rambula o irna tumbunda o irna linga ni susu so saraya liani ni de kila ni na ulwa kabite go na kai nda dota ni kin na itu kena buru-buru to doko me baka wir samai talonoti ko no bata-bata so wir sarambo da wir te buru-buru binakai tongga me bitalonoti ko sa to sa re ultimai dota ni to kendo to dota ni to kendo to na no mutu ko na mayana no mo basa dondo wir na ngoni buli era nyo kai ni to bata kele beka na dondo ni no do basa wir na ngoni buli na be kor ni buli kele o angas ni buli kina se sombe kana kor ni buli rawa-rawa na kene vingomi na no mo basa wir na ngoni na buku ni ulu se sota beka endendre itu pun ni wasandondo au rau ni kaingo ya warai nga ni wasemi utukune au mbula takatalinga na wisinga ena ve korbulong kaikina kila maleka na ngone ni janta meeting nindo pakan red au pakan dina ta kembali to misis na walwala na tuniti ko na vivakan nuni ulit ini kina nonta dara makit ko na bingo menira rei ti ko na ngone o ko endo sara na nung role model na nung politi na linya modern school na endondo nindo was ta kembali ni era sarawe sarawe ti ko my weekend igual corni bulik talima personally quando wakasama tako kaya it's our hair speaks it's my hair is my language na nung tokar na nung ento nung sala me wasakin se it speaks volume about me ento nung sala me tukunikin vira que eu satu kune se tu no medeme mento tu kuno baka basama que eu satu kuna ia mau ro kata-kata lenga se montar makati ko na bingau na ya na unspoken language ento kai iya ya na magudo dondo kina se itu bio nandondo ni meu
Mio tu kuna kina. Boleh ya tala anak kawai dokter ti. Awa masalah tekeo ti when you sema pa kamala ka sartu ngai tu pun bermasang to wata. Nama ramati nanggo me ta kondra. Nama ramanambung me tabuki. Gitu. Iya. Ni tiko ngana kawai. Ni dan ni tu kun ni menda was ni tu kun ni. Pakantun don si menda dau don na tu kun na bulan ni kawai ta tiko na bulan na ngoni. Ena buku ni mangrada. Tunggu tiko mai na secondary era tiko kena na teenage era ngana teenagers era boleh ni waktu boleh nak era doktor kina waktu kina na it's a phase of identity crisis na non rambola doktor kini it's a transition phase for them main na non rangon atau merengai merle ya sandra na tamata tamasakay ni wambola iya bahkan di tarat tu na nangkutokar tinggal naulong era kini ni wasa hindi mau malaka mebakau kai bahkan di kita na nanong ko pakatulewa nanon ra pakatulewa talaga nangon baleta na bahkan natin na manang untuk meta ka pala kasi mo untuk sarabir nanong kung gas ni wala nanong ko sa itong batakit ko untuk sarabir Miss Nawalwal ento may nambuan man daw Mrs. Zero Mrs. Bonromo, Mrs. Polapo, Mrs. Naitini, Mrs. Ngida. Untuk sa revira to, laki sinmir, sinanda naman untuk ermatek bali, untuk talita kinana bula Mrs. Songabali, Mrs. Betorata. Erang ko taram market to na ulun, pagamalek. Erang ko iwas sa pagamalek. Nabos talaga ratu de nira tau natau tau ni bos era tau era dau tukun hindi na ni malumo be bakuli dembi bakembale iya ya na nung tukun na nung ko ni raw ni bos parang tondo si bos dondo ber na kawito ke wite na sini matakai Se totoka wakauti na wali puna nomu sema listale kina nona mai pakitabyo ang kasibuli pakadengu bulu salote na walwal di na todo kana kau ni tukunay na beka waseti ko kwa menda reisa menda rongoda menda reisa menda rongoda seba kamu kamea mo matana takatiko matana takatiko ni osa matana takatiko o ira nangwan ira reitiko mai ra siang tali ni lomo-lomo rua sararinga mai sararita me kana kau tukunya my hair is my language wow sandun dinan na malani bosa sambo tito mundina na kau tukuna meya e bosa sember ni oba matal tiki muni sember ni tukuna mena buno da butumiki na sa bosa matanga iliu na ulunda wabi ni binak tak saranga bali ni bi kau tukuna ko se malista kina bitalano kina maramani lewa mai nandaribatu o Lilieta bombo besi na marama baki wolu sanga bulu na no tukuno ko na wat saranga ni ata butongor na naka ko ni e bossa na buini nga totoko baka woti ni se mata na biokan o fabi ni binakatakin na bekaw ni wasia na ni gas ni buli isa bikim ni na warong ti kumai e de lele bungara toko na ti kumai na ya ni na butamaya o misiseru o baka samtang nugas ni buli klasin do Mrs. Bonromo. Mrs. Ngida sa o Mrs. Naisoro na nambuini nga do tapos arto nga na patuwati di tambanay baka ngurong atal tsungan ko ng tomon rato totoko baka uti nakaw dito ko namaya nila ko batati ko na ulun rato kena non rato sulu kena to ni bosa rin ito man tanong mo bosa nga ni biba kong geti bira na baka rong ti kumay bosi bira na ngwani buli irabe karangkas ni buli
Serangga iduru bomba kaya na kwikor ni buli mera laki biba kata buli je. Ena nondo rusia matalis tungo bira na ngas ni buli kwara kata buli di kenda rumina bua. Ena bika ni tuku ni mesa. Tiku na ulu. Sagai tiku na isulu. Sagai tiku batu na itutu ni bosa. Ndo mando nomba madalika ngas ni buli mila. Iya, malaga kali udah teti. Nah, au bia pakarita ke nengo ya. Ni naulunda na tambasake na marama ke naturanga kawitoke endua naka Maringeti, Talitaki, Karonie, Wakambota, weekend na maramang gas ni buli sa weekend na gas ni buli. And the way maliwait ko pati kaya nang ni buli na way sing at tawag kasar. Pero naman era sa weekend ta, ando to ko na to era nang gila, but they are silent observers. Era hindi na nirawaran ni wasa, era to sa weekend. Wakan din ta, kung wala tayo dito na kurubuli, wala ka kapulikin na. Ang dorong ni sakay yang ngadan. Okay ni biwakan patakiro temo mo kepa. Ura bagari kasar kini itu bakasar itu tu basara kiri rote mo mo kepa. Balet na ulunda na mande basa kina mabisulusube malumu se lingomye oka ora ni lingom era karangai pakatawatan tagatalitu Endo tala no bitoka ni baka buli no bisa buli ko na invest ni ta ko sa ngoi baka sama ta mai ni to ko wango man Mima you remind me of my aunt me baya ese iko baka sar na iko baka na minyo sar nga mangko ni pasar to ngangor ya sar nga na impression dam biti bayar nangon kaya baka endo sa manding ta ki mengas ni buli mena nume baka malakati ko ni kanda na sarabiti ko baka malu wer nangon erkelikan tu baka malak erndo kelato ni marama tu do kan bulatan na gangan nulu kan gangan ni matang ni sana mantu rengan matang sar kelas rawa malak right na marami telo sangkai minggu sa kana sangkai tu name na matana iya ngai batakina na dikot ya le barang guys isang signify tagawalan ano identity it signifies a lot of respect where na genders na wika otomat may bakato kuno o marami may buhay tao nanoy na diversity nanon tambol ni maluway bagarita gitu na nunda respect kita lenga ni dawi boleh maluai tiga berpikir talis daro covid itu nanda ya ni nanggas ni buli enda kata lenga kina enda ro covid itu na bingon ni buli ke enda buli kera kawito ke sera bi mata kaw taliso enda na bagarita gitu ngayon tuangan language we speak yan ang nandaro COVID na wika otomat. Tama sa kanya. Na darami talaga ni ulo also relates me to the way I act and behave and the way I speak. Okay, ito ya correlate to ba ko? Iya na nanda kaya man din da sabi so tagin ng sana biso talaga bang malo na nandito sana biso talaga bang malo na kena nakunuanda sana muoti ka kina siya nakunuanda siya makina sana ngayon biso talaga na nandito sa ya iti ko nga may na kena biso ti mamalo nandito nambala ti biso ta kisar nga nandito biso ta kena keniriray okay muni dokter kini aku latih memang importance of ini ngatu ni personally
ngui bola tiga wango wanandona tikini bebango bola tuango makes me to compose myself well and to know who I am. Nucleo to maleka as a maramitoke or as an indigenous. Ongi kileo maleka no sema pakatawe na vanua, no sema pakatawe na lotu, no sema pakatawe na matinto. Ora ni sema tia wa maleka. Balete ni kila na nangong salmi viwakani. Ya, balete ni utokarto na wa maleka na wika wa buliti mekin. Tiga besar ngamen nanu kutipa maleka tunolong. Ya pas na detail nga ando pa teker tirnando tu ko ni ndo solibera na itabi ni vibakasal salutaki ando ngono kito wala ko ni Islande nando na conference solibera na itabi as a flag bearer baleta nga na nungu kutipa maleka tu andar pa maleka na kena isul ya na kena bimbi nanonda Garno itu maleka na wika enda bahuli demikian yang semone iya na wibak saltak iya wando kereta lang mo bisa pasal saltak wida na mother south kita wang wala na bosi na pol resort waya ngui pokong ngui rukutin yung darabali wiya sa rang kami tumilam yo nasal-sal ngui rukunayan yung darabali sa kami kyor sabi rungo din akin nasal-sal mirto sa tuwan namin mirto warga yung tingmungkayan may ubibang sal-saltag iyo yay erto sa warga ito na baleta nyo na kena sema tiba kamalat na bibang sal-saltag ikekwa ito na may bibang sal-saltag meron ni tawag kina ito na kena ray ni ito na yung mga dabang mo rin ka na songo siya na bika yang karabe pakai tengke na protokole iya awarital ni ka warai se patun so kelas raya nanu kita bina su se mateo na ni waka na kau kai kina volati kongo as an indigenous okila ba malakan bisa mbuakani na matintu na lotu na banua as I orchestrate my life and every aspect of my dealings. Ya mo orang itu kuni baka, ya namo misalo kilawa maleka orang ni meketaka si orang ni mata mataka nabing motoba. Nangonang guyuru kunay ni kinindara bali usure din na sa kaisa rami bio na turanga director level ni Nazak Mr. Nisir. Rama-rama daw sa aking bibasal saltek. Pasawaritan ni kanto na kasutor na mga malaki na salsal mo saan gayan mo wara ka na mga bibasal saltek. So sa ngayon yan militar na bibasal saltek. Iya. Ando tang na ka ura ni makarita kengo ya dokter ki. Naulun tayo nakyan ang dharma ki mga malaki. My hair singles me out. As a marami ito okay. And also as a woman in mind, kembali, oya sawa katulad wata kikede, se ayaw tak nunggu susumay, o sa ayaw tak tumeba maleka, nangoni sala, dabo mi umbula kina, se matana kina na nungumbula, ya naka matatu kuning goya, kaya kayo nang gas ni buli warang ti kumay. Okay, mai minanay mamita bibang gas ni buli wakana tuwala katulad ng gas ni buli. Ondo mai tekir na mangungong eram non reita bimera susungi mai enda we speak the same language mai vale korni vultal ngana bula ni visus iyo ya na puno tunikin wakatamba kinto single take you single me out bida na tamat sarto ilo mani rumi auri era marami to kita nataro lebu baleta na ka boyaw matin yung guiro to yan sarong tambi tilom ya sawar kita kanayaw balet temberangan ni untuk kar temberangan wa malakanan ko ulungu kenan ng gisul ya yan anak kay menung pagananan
Iya. Uh, a woman in my mind se wakatule wataketu wakamaleka na ngonisala au bulekina na ngonisala au meketaka kina na nongumbula se na ngonisala au ibangulili kina na ngonani endo ngana bosa se endo ngana bosa na bosa takatika na bibononga kina na lotu na matentu se na banua ona dharma gitu ngano lungwe Tukuni na woman in mind. So ya usara so wakatulewa na misal mo mekikina siya na misal mo wasakina siya na misal mo wiba ulit kinabira ni soli. Na ngona sambulit yung ko na ngona modern era rando kaya modern era. Danak taro ngay may nanong wakanan wakasama tagana tarong how long can my mind influence me to remain loyal to me? Ya, wakaya matanga kyo sasara bitu nabi matanggali kuki moy koti era new influence tagaya wakata matanga me loyal tingmatanga wakaya ya ngai tale na ngai leso tale na ni mamita binangkas ni buli kena tabi tale nga waka tumbu parenting role vale miki mami matanata katukuna tiko wakamaleka toto wata na wasaki mami wasataki unspoken kotukuna iliwe balater nang mani rasalan observe rando sarasar hindi na ni ndare ni datukun rasarabi tu maleka ya na kau leta mai pale mangondo tumbo tadi kena baik tumbo ki nanda aro wari o tumbo au matatu ni tani tala noi dana ngoni tabalo tumbo ngo menakor era ndong kai mai na nongilala menakor mi ke me bulesoni tabalo tumbo ngo reda pani ke ideality o nano na sanga o tumbo wari ni tu ni tanaka iya o tumbo ngo wairake na nguna malya ka mengui tugu ni mekina na kai tigolo mane wareka kwa ngoni bangalo kita sabang ngalo tiko sangui bosa tiko mai bangalo tumbo itu untuk membun na balu singo ndo takatiko ya ndo ngai mai ndo buleson ndo kucina bang malya ka mereni kuni ndo kanolo ndo mereni ka bang malya ka ni time ndo mita ka ndo me buleson ya na be bosa tugu ni mai tumbo bang karao ko ya ndo na ngauna merani tuguni kina basa oke warin tabal na bang bosadun rubi kito tumay wareko kan ya nanon di tabi ang giba kasama takales ya na tabi bang kasnibul ya talanga na tabi baka tumbo menon do garon nangon da tukuni kina naka kay nanon da tukuni talanga na wasan da tabi kena mau na tabi kina merani vingo mi talanga bi ko tabi buana bose untuk maruta ke bali nango masere untuk tinggi takkan nango nomor window masaki na biya tumbo nanta bimbiki na naita bibaka tumbu ke baka satu kuni beyao mio do garo na umum ya pakarita gitu nango matalinga bimbi di satu nango tumbanto kan ngapa malangan ulum to mi kuninto at meron kuni lu sinanga mundo buleson itu untuk sama itu na bebele ya naka umuta pakarita kengo to be loyal to me nana nunggu sanga nunggu bakanan se nunggu wakasa ke baka endo sande nana bakanan itu karena dulu baka nana identity level itu kuniti reflects our identity katalisara esa katalisa esa pakan dita kin dalam maram dalam nganela menantar makiti ko na uluna me ulutin nga ko biti ya nama kau wakana numis ya wakasama tak me balati ko na personally na kenantar makiti ko na ulunda ko biti se no ulungu me seru tinga ko biti sa ko mbera
Dr. D. Totoka bakawati na nomo be wasi maya lew sarana urutangan bimbi saranga ni wasi maya na nonton dina saranga weekend to be loyal to me. Wow, that's so powerful. Very, very powerful. Oba di nakataka na nomo wasi maya kene karuayan na it comes with responsibility. Kena nomo tuko namaya ni lew na ngona so libi kemni na itabili libo aya mo be a flag bearer na bibak taki o baka nang malistala na na tano tiko Grace Tuele nangonelo ni Mbau amayo posta na mateni nguna at kuno ko na bultik mente ta kumbau sa do soli chunga bi ko na itavia totokan din ni dareda ni tokara na ulu baka biti na bika kede tatandolan dol biketa andor kau na bibal nganga tik sanga kin ndor bital no ni kuwa marama kas ni buli milan biar na bakarong tiko mai biar na lubenda sor na lomo rotiko membalet na ulu baka biti ya na bika waset ni ko sambo totokan din na no mutuku na mai ni lakamate tiko na itabi iya totoka entor lava lebo na mate ni katumba weekend umarata ka baka lebo na bika ni wasemea watakei na bika ni wasemea biki biar na kas ni buli sa ni tumbu na ngauna taundon menda vosa kina sabi na vale na mo semai na italo noya ni tandoro mo do bulle soni to tel na kando ta kavatiko baka nga usaravatiko baka tal sarelo ya no talo tiko menya na kena dingita kina ngonan donu me da butikina na vosa na baka bulit re dambo sa runon to luru sabu ka tolungo baka sarabi kemnita ko na munital nota ko baka nga ya no na kaya na kena matata tubi ke muni na bika keda na bitalo noya may na kena leitaw ay na utomu na bika keda totoko bakoti pinakabali sara gasibuli miliame na nomu biwasiti kung total na kawa na numa nomu tarno ti kumay nindareda or some of the benefits of having buininga na nirubitalo no kay merani bembe nangonelo di kandaw na bongirua ba matal takachukukwen na no na gas ni bulimenti ta kumbau gas ni bulindia na nona talitaka na uluna okay karibu ko may liu may durto na matandra na nona leoni kalasi na lo mga nindo si Rona Madoya santi kita saroko the class captain kila tarewali puna posea ni bakaure de mereni baka saka ni kurambuyo ko na vinting tekia ndine ni saki mateni ambaki ni nona leki buli yang tita kumbau ya sare de mena nona gas ni buli india na vinaka ni bika sare de matana na yalo saravati ko nang gas ni bulingo the manda na no rai na tikinango bir na bekanta na india baleta na turanga ni matuku o netani dorekula may nungko bulag na singatambu tukuno ko o ira nandong goroy bakali uluna o ira na bekanta na india lakay tareo bakali na tukuno netani dorakula may tukuno talio merani bembe no na tali takana ngoneleo nang gasdi bulin india nan roni uluna aureda ni na nanda ulu bakaviti Vakaurede se mati kende na kata mati tambusakayani. Se marama ni Loma, se marama ni China, se marama ni India. Kochi kende patamai. Então mata numba mata na ulutanga yang kasi bulmilian. Alaga bakaleo hindi na to ko yata tati. Ando tu na to tumbu beyaw na kemboy yaw. Ya na kende imboy. And the Tigonaviti Satugun tell me, are you from Fiji? Emboya on a kende emboye. As na huna random di weekend kin na tamata taleso. Bolet ni nanda kende rai. Ngai wata kena kenda ndibia na nanda itovo. Na bahkan di tekikan menda maluai bahkan malek kat kira tali tapi tamat tali so ya na kendem boy endam boy yao saya bebese buru kurang kendem boy na turam tambah kayaan ram ini weekend turang ini weekend mandam bulu bulikin nenda ro kata na kendem boy
Era talengan yukai kera maruta kita lenga meremboiva. Semera vimalu eva kikianda era talitak. Sera talitak na vimaluai. Yeah. So it is like it's a scent, essence. It relates my essence. It takes one to be confident. And do I mean Dave? Me alon day atin day. Kemni sang bi kasarangor ni sa kasatu. Se wakano talano tip ko ya to ngai ken na singanana na vika talano tagitiungo ko sa birwatan yang baik sa tarot saya lokin sa wakading talo turangan tumbunggo ya nanu talano tiungo mekanika kasante bakitu weekend wakandi tagikenda sangui dotal naka sa ko titalito na kenda boy saranggayan okay it's sanggayan baka tumbuh sanggayan sembitu nama na imbo ini baka bulisi sen we susun ya rambiu te maina nonta tumbuh sen nonta ngasi sanggayan ya ondo baka diteke saratu malatikina ya mendo tu kone baka malaga ya na keminti dia na kemimboy ya sara imbo ile maina bi mata leso iya kila it takes one to be confident. A woman of dignity, strength. That's our strength. Woman of power. Woman of one day firmness. Say with the right mind. Melatini bukan nikah satu ngai lomantanya na mindset. Ni sa and we are determined. Walaupun ni salo tungan itu ilomanta santa wakandita gitu na lomanta nga nang bakasa minda wakandita itu na kende boy na kian boyaw kian toto katu iya era ka wekanite kian sarabo tutor dir samboy minda na kangai boy male kanta mutamboy dito nai iya iba kan sarah bakat totol wa malek talanga era mata kan batiki kan tambaletan na kende imboy ya na kende rera ya iya nakau kila ni mebaka tu kan nangoni buling gore o mata tu kuni ki o misis na walu nanong ngas ni wala ko ang gaili manong kasi talanga na lupi ang kungkasi endo na mateni na yang bagian kita kompor na lebih mungkas ko yang gue banggarai bida nang mo ni me kote na world children of dances ya nantana dona kai pakai dormaiteki na nonra imaluai nangoni ya na nonra soli buku na nonra meke bakabanua ko dona kraiti rembite baka mis na walwal mera kote baka biti raw kina na kautuni kini single them out raw kina be medem sebe mis na walwal me dingi tekira we ya lalu ber dingi tekitalenga ya nangona ngare reji koekin tarin ko ya boletangon na kian yang na kenito karitiku erto sanggai waka sali ngai sar nemboy ni sali bi malwai talwangon ersa wikilai erto mengo certo se do tu ni banor gitu se bisa mati tinga bat kerto mite kerto se tukun tingam ya ever mengo na kan itu kuni tiko na kende boy yawa iya iya ko ya nakau motawarita kini Indo Italita che non ognuno se satellite che non kambali tikenda oyao orang itu kulit lang ko entona ka wala tirungo dokte tio kere mo ilira ni wiko it tells me that I am secured what is like I have dominion and wala talting na ko
no challenge in my life I am not fully equipped to master. Baletanggo, baleta ninda sa mebakay nito kuna ni sa bakan dito ilomanda na nonton pula bakay bakarao na kende imboy na mandi koti-koti. Nitang gaya ni na mga mebakato kuno na maramatao kenana na game bola bi maliway ti ko bese bit ke boro esa orang kata gitu kubura gitu na kende imboy into esa Porita que viti tu vivo no tan kabako sibi rani masta take pena karena kai mai balete mai biko balete ngane ni sabang dite ke ko itu casa lama casa na bika itu kunya casa iya na ket na bibang dita tengo sarangan na nonta kenda roka kenda rai kenda imbol iya Totoo bako ti vinavale mo wasema yae na biba kan taki kena semati totolo ni biba kani roni kam tanga gasti bul milam ni kito sa bita to kana paki mai New Zealand gaile butala ngana vekan dra India ra chuko New Zealand ndora ka undo tali ta ka bakalew ena no undo ta ambi lom ni tau ni mai New Zealand era do baka tau te ke ngana vekan dra India ragere mo ibango ko teng menon residi que bakal tumbalik tiko real mai que bakal so eran ribbon imbasi rakel na basi merbambula mai rele berdotorunya que me kili ko ya au sangat itu ko nga senga ko mai viti ya na tortal do ngon bala ko no beba ko madal tak bosi bertunong ko tokan may samo may tong era seng ni torraw ya na beba kana kau ditukun mea na ulung nga sa po sa virtunan raiva sarto renga may sarto kamera mga ni gustong balik gue tali makaliw na numuwa maya ni it's a language of its own it's a language of its own. It's very powerful. Nabi kau ni tukun mea. Kung marotak talaga, ibita na po sa ni tukun mea. Woman of power, woman of dignity, umbita talaga ilo mukha na po sa confidence and determination. Baka indora ko sulibikent. Ninagay may baka ibita na maramar tumebo sa tiko. Erto baka ang takatal tsaka na po sila the crown. Baka naulunda, it's like a crown. Umanda nga ni ngone rada buti kina po saya tampe ko reni kai abala na lomango bakau rita ya taka endora kai riri binaka la ko bata main na beka baka turang la ko bata main na kain tokai na beka kere boy sa don din na ulutang binaka endaro mibita na takatinggo ni kuan na kirtal na boni marama kiri reneta ni kula na turangan ni matuko ni sikatambo na nonda torba ka bimbi na beka baleta na upotai o klani wonga sara na kantara ba ron to mini kuwa tali na nonda ro mibita no to ni kuan ni lebu sar na ka o may bakan dita ka weekend do tan na po sa ni rabutan me secure may bakanin na do retiro sa nanon to ngonelew libo na lubenda au talanga tiko na luben ko ngonelew and nagiritan ko na ulu baka na kaunit ko na it gives us confidence so ngo na baka na mutuko na maya na libo ni maramay retu na buno ni boss to ware community ko ni mi basal sol take ay ke baka ni retiro beka na non rembaki libo sar na maramatombe kar chuklo ni balea ya wara gitu nga ang baram kas ni bul mila me durmai me rukumai na mati dekatu me levi wasal solta ke to kan dina na be ka ni waseti ni kuwa belatang ko na be kasar nga ni la ko rumai ngusunod ko na si bitang ko donan raw bakata na mo na libo ra siya matumengo nimbula binaka bikim ni nasanga siya mamay ke rubital no tingo ke maram kas ni bul mila me tamanisaw siya masartingo ko men na Cornibul na Ra High School, may natikin na pagturangon ng lawan na Sanora, totoo ka ba ko, hindi na niya tatawa balilay na mo na libo-libo, iya, sambo kami rin din na vitala no ay at tikonggo, o klani na nirasya matalitok nga mayo, ira na Bebu bale so na sana pagturangon ra buga talaga biran na bubale non ra gas ni buli
maram kas ni buli miliame au klaniran na laki bitan lo sarang bekatal ngai kur ni buli ni mataka ke bekas sono ngone raba korong tu masih sori tumbu na buku ni ulu tanga toto kongo kero mai bitala no tiko kina kas ni buli miliame seberangan mi taban entor bitala no au sulet tal tunggo na ngono bikim ni ke bekai tiko tal beka endo tal na kau ni biosea se sombe ko ni beka bini bina kan beka bira na buku ni ling ni be susu kena bengkarabe na bunoni apa ite bituki na banggas ni buli kena nom ni tumbuh ka talanga mai na nom dolo man mata bubali sa kena ngonong ko Malaka bakal Dr. T teman to biya pa malaka wike munina no ni bakatara merindar me vitalano to malaka bakal na ni seleno ningom merindar vitalano kina na ngalandai wa malaka talanga wa maram na tinangko kelani sema sarati mainan na man do wibo ngiti politiko na bingo na tulak wa malaka talanga bera kena nangkas ni buliket say witi gas ni bulir paramito ke na turanga talinga erando to konatu na kenta no susuni na nonda kau yang itoke kau ke bitini matakai yana kena nonda dungiana tiko sena nonda vitor linga takatiko na itabi ni visus posible na bayar na lubenta ngone na ngomendai na lebunika saranggai tumengo mera ni wakasewa tuki na non rawananan na non rawani datur malaga tu na non na bulan ni susu bayar wakata lakini bayar na tumbu wa mal malaga wa lebu na non bibangan de tagitiko na bingo na kete bayar na non bisole Virangana malani wasa sena dua so wala tiko mata ibagana numikina matai wala tiko wangot nang take care of little things and the big things will take care of itself. Kaya mal na little things ngo na ulunda na to kukunilinganda na kende rai na kalelewu kwanta Nana magitu kinanang kui it will take care of itself nanang kui siya manamay barmalak datal na ka wala tiko matawanan numikian kina wal ento na wasa ito hindi wangko at kun ito nung bida panangon ito nung nakito pati kina sinan nung barmalak at ongoy ito ni wangko na wasa your uniqueness looks good on you. Your uniqueness looks good on you. Kaya bang na kemirai ito to kanawi. Kaya bang nung dharma kena na kena koti ni ulum na kena koti bang malek kasi na ngisale ko dharma kina no ulum rerei pengarita kaya na kemisera. Kali balata ni semati ko talaga bang maleka kila tu ni that you are unique. Ready to talk laki no iko. Ora ni kaya unique naturally, it's just beautiful, total na kau something mai, be loyal to you, set your mind to yourself and for yourself, Dorati kini polo tamu wala tiongko, wasa pakai balik. Proverbs 21:29. 21 an upright man establishes his way. Sembera nimbera ke dua evakananan takatiko me darmake nanonda itobo ke na kende rai na kawito ke sembera nimber. Endona kanko na nanonda pakananan take me pakanti take loman tani matandara nanonda ikoti na shift it's never too late to shift the dimension of your minds and to embrace your identity again. Balik yang go. Kung kanangona, okay tundo wango. Ay kung nakutita lang mga bidar na kilawirang ko. Oya wawaringan ni ulu buki. Oya wando doon na mulu mga bidar ng bitok.
Oi, sa ulu mancing apa ya? Kela mera pakai anan pakai nanan nih. Yo mata tuh kuni kawita kena karat tuh kuni. Se wareni biar kaya mata malkat me obiso ta ke tu embrace your identity mo biso mo orita ke ngana ke rai rai toto ke mo rai rai malaka. Papa mata pakabinbina wera nanggas ni buli wera ni tumbu-tumbu wera nando ni bisusu. Pakatal ngaki na wera na nguanir sa waka deitake sarsa wakatuli watake mersa daromake nan koti-koti wakabiti o waka mal-mal ka wakalebu o waka wini-wina ka wakalebu ntona ka walatikan ko we never really know the true impact we have on those around us da warraini kila na wika era ninda takatalwir balati ana ndara kambimbi na ngona inda pakarita kitibakin ndotale 1 out of the 10 or 1 out of the 100 and waungeti na ndara tali na nanda embrace takatal nanda identity na ndara tali na nanda winning and we never know how much someone needs it kendo ambia kay manduala kiti ko me coach tali ba maleka ba biti se welati ko na sa sangati ko me ba tondek you are not there to impress anybody else kan tanda wandi tagi kan tanga ya tagi kan tingna ba maleka na nende tobo kan de rai rai kan kubura kan de re de wese biti kay bura iya ko ambia ngaya dokter maleka ba kaleo na wese mati mai. Iya. Pinaka pakali mundo sa rong pinaka din na nandoro may biyo si tiko ni kuwa le na ulo tanga pinaka sar o klan ni lele usar ngara baka pinaka tiko mengo bunga sar ngana tumbu ando tanga na kaure da gastibul miliame na mada na bula kerengo na nungure tiko na lebu ni turang era sema tiko mai na nungu program o wase tiko be labo masta bundi lo tuku na au talita ka wakali au ngor au baka wili ketiko na nonra bosa ni baka binaka lambe ka orin tuku na titombo sona bosa ni baka demeni na bosa ni besame au rongo da sa dendembe kana kana baka ngatak era sangke mbambasi katali tuku minggo nangona may bosa kina na maramani rewonge ma makrata batulok na singa community vida na turangan ni rewa era tu baka madalamay na bosa matua ero ni kaya kasi bulmilame era tu baka nga takamay sarong binakadin baka nga era tu serkalitiko nakango baka kotelis talimay ng bimbi ni bosa kung alikin na na bea baka binibinaka bera na turang ni barong tikmay na kabina ni kuwa musike mamiti ko na maramay na namuni listal tiko may naturang muni menggoroya na ulo baka viti o tali taka baka lebu na nungu baka indot tiko nga na mala ni bosa rongo tiko may ikena tukun tiko nga may sa re binaka nga ng buhay nga baka may batik nga mayan na mala ni bosa kaya tukun ni may kung alakina kaya baka buhay nga tiko ni kuwa sangwal tu kan ko na baka malmalya ka bike muni kaya baka nabu tiko mo na baka buhay nga tali ni kako ni lomo rokin kaya baka balabu tiko na ulo muni kaya muni re na katalaga may baka nga nakakiro sabi talo takatinggo kay Gastibul Miliame kay na maramo ni buwan na no alisi non da ding iya kaya baka da bedo titaka na lebu ni binaka kena bimbasay na lebu ni binaka ero ni sibita baka na uli ni banuay na kena re totok may baka nga tukunitiko na turang tumbuy miliame na baka sera o may baka na sinikaw totoo baka wati na nomu wase maya kabakatal nga mananong malistale milami na ngono si konele tokin rodovito manivoli ke na turang tukamuni baka nga already kim nito kanyo baka muri ko to kana puno ni ngolikin me koribuli manta au siya na numa totoo baka wati na non ro bisusu nang kasi umaro talaga ni ko nyo o nanumiro listalitik
nanamundo vitala no nanamundo salamat tu kirau bako sibibe naturang tu kamuni nanona dole kibuli ser tu o maro tak sara baka lewu o klan di lelewu sara rasya matuk minikua so rabul ngas ni buli se sarangas ni buli tunggo sara baka lengu talanga o ni narelis talanga linga ni be susu kena bengarabi ne masta ermasi tamani sawe nakabali sara ngas ni buli miliame ngusul tiko na lento nan roba kata ke mem siam to ni kua bako ni binakati ko yani na nungu bengarabi berto na bekanta to men sana bako turang ora ando baka ngau no nong keto wira ni suba galento to en bilo tomboy se bilo ti nando na tau ni baka me korbo se may suba se may no sorry chone patiwale baka bulo ting mengo chone bulo binakaturang neta orto mene so talang arto se mati kumengo babini binaksar baka lebu gas ni buli miliame kalau ngatetiko dor nang bitar tar talitiko Maleko bakaliw. naka ke baka yang toka Naka. naka isa naka binaka baka lebsara tababi di binaka be gas ni buli milame tamanisaw me kau satu kuna utimaya siya masarti mo ko natikina baka turango na lawa manasanora gas ni buli tiko ko na ra high school baka buli tiko bir kaya na ngone buli na ra high school bongi ni kuwa baka tangakin bir na buli oti may na ra high school binaka baka lebu bikim nito ako sara na siya mati kumana ni Romi Vitalan no kay gas ni buli milame titombo na bekama yose ndo taka na ulu tangan bimbi na ulu tangan ni ulu o maro taka ni unitali taka ke mni na siya mati kumain ndo bulu binaka may Ngilandi ndo bulu binaka may Australia New Zealand ke Amerika wakong bulu tal tsunga bir na siya mati kumain toka lawe loma ndo bulu binaka may Iraki wakong bulu tal tsunga bir na ti kumay may Dubai kirto talaga na siya mati kumay Japan binaka baka libsar bikim to na siya mati kumay rakirak sandi na au nangwala ni raki-raki sa ngolo mi ko na bisureti talu me di Brenton binakawali mo na bisureti nanto na ngolo on na litayem petali tu na tahu ni mi raki-raki usaba ko mali bikim ni binakawali sara na muni ato mai nakawali mo na muni bito ko nito kumay bitalo na nakam ko ni mataka na ngwali tali tu ngana sanora do tali na maramo ni ra kiro na may bitalo ti ko na wala kaloko na ngono batangango usaba ko mali ni mata